Bled. Ja sam igral Slovenca v eni TV seriji pri TV-ju. Janez sem se imenoval. Ampak sem mislil, ako boste dali nekaj denarja za našo seriju. O čemu vi to pričate? Ništa nas ne razumem. Ne, resno. Želim samo povedati, da to, kjer su vam naredili pri Piranskim zalivu, da je to stvarno, onako, majke mi to, što su vam polovili skušice in sardinice, da to stvarno Balkanci, eto, nema, pička im, bre, materina. Kome? Pa jel, Max Kantor nije slovenačka firma? Nije, sad je Hrvatska. Hvala Bogu, Sava, oto da ste se oslobodili tih Slovenaca. Pa mi smo se sprdali sa njima po čoveče, pupevke i odlovanje i polke i bečki konjušari, čoveče, još izlovljavaju skuše i sardine tamo po Piranskom zalivu, bre, pička im. Ali su zadržali menadžment. A vi ste? Slovenac. Dobro. Ajde, sad da to ostavimo na stranu, nego jeste vidjeli kakvi smo mi Srbi, pičketine? Pa kako sam mogao da znam da vam je žena Srpkinja? Sad ću da ti objasnim šta smo žena i ja radili prvu bračnu noć. To je vaša intimna stvar.